Kinong penyat kali kamay trajela, kilalit ya kendo ya usembut Menteri Rangba, ubah kami ya katena transport, bat IT ya kedorkas kabapen pau persya ya kehukum badai ben pendat ya ki vehicle location tracking device, hagi kali kamay hapo kejela. Kinong penyat kali kamay, kilapen pau bakan kajing persya ben pendat ya kini ki tracking device, kadai namar kajing keta ya kepisat tingka, namar kidai ki barem dor, kajing terekam tang hakikat tu kat nejaka, namar kajing bambiang network, kajing keta ki kam shiman, kijing hakilat jing tem, bar kajing bam dan kam nak kebenta ki kali kamay jong ki trajela. Kajing lo jing sab ha kebathian ban pendat bat penyat iki vehicles location tracking device kalong ke barem dor bha bat kani ka kata jore ki nongnya kali kamay kali trajela ki baduna hakaliang kayok kakon ong u president ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association uba Wandan Bok Jerwa ha kedor khas bala Aisha Menteri ha kalaitrik rempang. Ka association haringkat kewepat ki kinhun kam hashwa kilapen pau persya ya kani hukum ban pendat ya kini ki tracking device haki kali bat menta kila dawa ban pelat ya kani hukum ya ki kali kamay hapo kejela. Transport Department masuk halang thar ila ayangi ka assurance hawi de ba persya jumi vehicle tracking device bala I notification la ka central government nanti te namar plate bangi persya ni kolong ba ka jinglong jiman jumi muka ka takar kum kamay ka jumi kaya phe baki different area kung sungno ka geographically ba ngingi em ba maki em kala ya phe karkum man na dong bangi hangi ni long trahi mangi ki kali kamay am chikiwi ki jala ki long trahi ki agencies te hakju apar bangi yaman tahi ni spokesman sikadaya ba nakaliang deputy CM la aya ka assurance ka ba 100 out of 100% ba yakni kali ba kamay locally within states nani hapo ka states pelag no bat yaman tahi nang le ka system baki padba baki tra kali kinong yaisha ba manong lasha ka sila manong nen lachi sila manong yaman ta ka sila tempala manong kalong ta namar kali kalong bakaya ka system ni te hakju apar kalong ba ni tracking device hi kadai bag na konta ka safety jong kinong le nawan but ka safety jong nong le nawan hi ka ba ngili kali ba kamay lokali ngila de bu lupa ya ki padba nang song kali wat kunjuru yang ki ba nya kali lokali ngila don lupa safety namar bangim le jengai wan onta ngidan be tanga po safety jong ke habide ba ki we pat ki kali ki ba interstates ya gitu hi dalong ma nginang don apdeng kejing ekran maka la man weng lang yaki ni emne ya kata long don apdeng kejing ekran kampat long 100% ke assurance ke ba ala ke CM te hendrai ke bala 100% ni ta long betang yaki ba kamai lokali apok state te ni smo tanga ni smo ban ai kublai sikadaya ba ya sha ya katu ka nado tu kasngi wakila pemi notification ba ki khamli pendat tu tiap lane ki khamli si hiru wade ka kot kaslai berapa ban nang nado la sai kasngi la nang si kan la pendat ya but nang ni sakmat nga sukundu ude yak sokar ba la puno ba nai wara sibun than ki company ki bana sabar dak ba pin subsidy sibun ha ka ba pin krong ka khajana ba kamay nang ki trajela tanga tahi ki ba message ko ba ay ka sarkar ba puno na ki company ki bana sabar wanam krong khajana yang ki ba hendai mata phi krong khajana yang ki ba phi subsidy ba pa ki ba kami ha ni gidi ki bantri ko ngile ban ki nimde ki bantri ba ngila im ha kata ka bangila ki lupa inang long developing ha bro kilian kanya ka kamay kaji kayo kokot mani ha ka puli naro sedang inang long developing ha bro kilian tangi